Часть первая. Я не понимаю, я понимаю. Разговорные фразы уточнения. Kuidas palun? Kuidas palun? Ma ei kuulnud sind. Kuidas palun? Ma ei kuulnud sind. Простите, что? Я тебя не расслышал. Kuidas palun? Räägi natuke valjemini. Kuidas palun? Räägi natuke valjemini. Прости, что? Говори немного громче. Mida? Mida? Что? Mida? Ma ei saanud aru. Mida? Ma ei saanud aru. Что? Я не понял. Mida sa ütlesid? Korda palun. Mida sa ütlesid? Korda palun. Что ты сказал? Повтори, пожалуйста. Mida tähendab? Mida tähendab? Что значит? Mida tähendab see sõna? Mida tähendab see sõna? Что значит это слово? Mida tähendab kullake eesti keeles? Mida tähendab kullake eesti keeles? Что значит? Kullake. По-эстонски. Kullake on hell sõna, millega me kutsume kedagi, keda me armastame. Kullake on hell sõna, millega me kutsume kedagi, keda me armastame. Kullage. Это ласковое слово золотце, которым называют того, кого любят. Mida tähendab kalli, kalli? See on nii armas sõna. Mida tähendab kalli, kalli? See on nii armas sõna. Что значит? Kalli, kalli. Это такое милое слово. Kalli. Kalli tähendab, et kaks inimest kallistavad üksteist õrnalt. Kalli, kalli tähendab, et kaks inimest kallistavad üksteist õrnalt. Kalli, kalli. Это обнимашки, когда двое нежно обнимаются. Ma ei tea, mida tähendab see lause. Ma ei tea, mida tähendab see lause. Я не знаю, что значит это предложение. Selgita mulle palun, siis ma saan aru, mida see lause tähendab. Selgita mulle palun, siis ma saan aru, mida see lause tähendab. Объясни мне, пожалуйста, тогда я пойму, что значит это предложение. Kuidas on eesti keeles? Kuidas on eesti keeles? Как по-эстонски? Kuidas on eesti keeles? Любовь. Kuidas on eesti keeles? Любовь. Как по-эстонски любовь? Любовь. On eesti keeles armastus. Любовь. On eesti keeles armastus. Любовь по-эстонски. Armastus. Kuidas on eesti keeles? Поцелуй. Kuidas on eesti keeles? Поцелуй. Как по-эстонски поцелуй? Поцелуй. On eesti keeles musi. Поцелуй. On eesti keeles musi. Поцелуй по-эстонски. Musi. Ma ei tea, kuidas on eesti keeles see sõna. Ma ei tea, kuidas on eesti keeles see sõna. Я не знаю, как по-эстонски это слово. Ma vaatan sõnaraamatust järele ja ütlen sulle. Ma vaatan sõnaraamatust järele ja ütlen sulle. Я посмотрю в словаре и скажу тебе. Korda palun. Korda palun. Повтори, пожалуйста. Korrage palun. Korrake palun. Повторите, пожалуйста. Korda palun, ma ei saanud aru. Korda palun, ma ei saanud aru. Повтори, пожалуйста, я не понял. Korrage palun aeglasemalt. Korrake palun aeglasemalt. Повторите, пожалуйста, медленнее. Vabandust. Korda palun veel kord. Vabandust, korda palun veel kord. Извини, повтори еще раз, пожалуйста. Ooda. Oota. Подожди. Ooda. Ma pean mõtlema. Oota. Ma pean mõtlema. Подожди. Мне нужно подумать. Ooda. Ma ei jõua sulle järele. Oota, ma ei jõua sulle järele. Подожди, я не успеваю за тобой. Ütle uuesti. Ütle uuesti. Скажи еще раз. Öelge uuesti. Öelge uuesti. Скажите еще раз. Ütle uuesti, ma ei kuulnud hästi. Ütle uuesti, ma ei kuulnud hästi. Скажи еще раз, я плохо расслышал. Öelge uuesti, palun, aeglasemalt. Öelge uuesti, palun, aeglasemalt. Скажите еще раз, пожалуйста, медленнее. Kas nii? Kas nii? Так. Kas nii? Kas ma tegin seda õigesti? Kas nii? Kas ma tegin seda õigesti? Так. Я сделал это правильно. Kas nii on õige vastus? Kas nii on õige vastus? Так, это правильный ответ. Selge. Selge. Понятно. Ясно. Kõik on selge. Kõik on selge. Все ясно. Все понятно. Kõik on selge, aitäh selgituse eest. Kõik on selge, aitäh selgituse eest. Все ясно, спасибо за объяснение.
selge, ma teen seda kohe. selge, ma teen seda kohe. Понятно, я сделаю это сразу. just, Именно. sa said täpselt aru. sa said täpselt aru. Именно. Ты понял в точности верно. just nii, see on õige vastus. just nii, see on õige vastus. Именно так. Это правильный ответ. õige, Правильно. sa vastasid hästi. õige, sa vastasid hästi. Правильно. Ты хорошо ответил. õige, see on täpselt see, mida ma mõtlesin. õige, see on täpselt see, mida ma mõtlesin. Правильно. Это именно то, что я имел в виду. Часть 3. Значение слов. mida tähendab? mida tähendab? Что значит? mida tähendab naeratus? mida tähendab naeratus? Что значит? naeratus. naeratus tähendab, et sa oled õnnelik ja näitad seda oma nooga. naeratus tähendab, et sa oled õnnelik ja näitad seda oma näoga. naeratus. Это улыбка, которая показывает, что ты счастлив. Дословный перевод — это улыбка, знак того, что ты счастлив и показываешь это своим лицом. mida tähendab musi? mida tähendab musi? Что значит? musi. musi tähendab, et sa suudled kedagi, keda sa armastad. musi tähendab, et sa suudled kedagi, keda sa armastad. musi. Это поцелуй, которым ты целуешь того, кого любишь. mida tähendab armastus? mida tähendab armastus? Что значит? armastus. armastus tähendab tugevat ja sooja tunnet teise inimese vastu. armastus tähendab tugevat ja sooja tunnet teise inimese vastu. armastus. Это любовь, сильное и теплое чувство к другому человеку. mida tähendab süda? mida tähendab süda? Что значит? süda. süda tähendab elundit, mis pumbab verd, aga see on ka tunnete ja armastuse sümbol. süda tähendab elundit, mis pumpab verd, aga see on ka tunnete ja armastuse sümbol. süda. Это сердце, орган, который качает кровь, а еще символ чувств и любви. mida tähendab kurat? mida tähendab kurat? Что значит? kurat. kurat on sõna, mida inimesed ütlevad, kui nad on vihased või üllatunud. kurat on sõna, mida inimesed ütlevad, kui nad on vihased või üllatunud. kurat. Это черт, слово, которое говорят от злости или удивления. Часть 4. Дополнительная лексика. Эмоции и обращения. tema naeratus on väga soe ja sõbralik. tema naeratus on väga soe ja sõbralik. Ее улыбка очень теплая и дружелюбная. laps andis emale musi. laps andis emale musi. Ребенок поцеловал маму. armastus on kõige tähtsam tunne maailmas. armastus on kõige tähtsam tunne maailmas. Любовь – самое важное чувство в мире. minu süda lööb kiiresti, kui ma olen närvis. minu süda lööb kiiresti, kui ma olen närvis. Мое сердце быстро бьется, когда я нервничаю. ta kutsub oma tütart alati kullakeseks. ta kutsub oma tütart alati kullakeseks. Она всегда называет свою дочь золотце. vanaema ja lapselaps tegid kalli. vanaema ja lapselaps tegid kalli. Бабушка и внук обнялись. kurat, ma unustasin oma telefoni koju. kurat, ma unustasin oma telefoni koju. Черт, я забыл телефон дома. Часть 5. Практический диалог. Прочитайте и прослушайте. Делайте это до тех пор, пока не будете читать без ошибок и понимать смысл текста хотя бы приблизительно. kuule, mida tähendab TWIP? see tähendab, Very important person. mida tähendab see lühend inglise keeles? see tähendab, Very important person. ma ei oska hästi inglise keelt, seleta palun. see tähendab, väga tähtis persoon. ahaa, nüüd on selge, mida see tähendab. aitäh, et sa mulle selgitasid. kuule, mida tähendab TWIP? Слушай, что означает VIP? see tähendab very important person. Это означает. Very important person. mida tähendab see lühend inglise keeles? Что означает это сокращение на английском языке? see tähendab, Very important person. Оно означает. Very important person. ma ei oska hästi inglise keelt, seleta palun. Я не очень хорошо знаю английский. Объясни, пожалуйста. see tähendab, väga tähtis persoon. Это означает очень важная персона. ahaa,
nüüd on selge, mida see tähendab. Aitäh, et sa mulle selgitasid. Ага, теперь понятно, что это значит. Спасибо, что ты мне объяснила. Напишите несколько предложений в комментариях со словами и выражениями из этого урока. Изучайте эстонский по плейлистам, ссылка в описании.